دما خوش تماشاوان هجاو دست بگا برنامه آخوا دمک خوش و به تندرستی که جوارا دخوازم از این رو برنامه آخوا یا آنالیز کردن مجرا روزانه و دا برنامه که نو با کشور سا پیشکش بکم مجرا برنامه ما این رو آرماج دولت تا ترک و پیوجی بیناو و بیدنگ چیه کل به بانگا اجالان چه دست بخین اگر آرمان جا و پیوجی تکبرنا دستکفتی روژوای و دوی کرد روژوای همه کردین دی چه بکن آرمان جوان چیه همه دوی برنامه خدا بحثاوی بکن دوی برنامه ده همه لسر باکورا کردستان و جهنده باکور و روژوا و روژولات میته سروان جا همه بچه با گل میوانی خواب سروان باخ بله میوانی من یه هجا و روشنبی سیاستمدار قلومنیست کرد شابوز زنگین و دیسان نیویسکار و سیاستمدار و لکولینر کرد و هجار شامیل به رامان خواهی گرانبها ده مرا بقالا مجاره بکن لیستی کن که دولت تا ترک بره اجالا و پککه را لباکورا کردستان دخوازه لسر کردان بکه مجاره سرک یا روزانه و کردستان همه سروی داقبن همه بگن مهوان خواه و بسروان و باقبن بله برنامه همه و آنالیزا و بویر روزانه همه چامه گوتی و مهوان خواه یه هجا همه و جورا و باقبن مهوان خواه دانا ناسین و هون بخیر هاتنه و برز و شیخ موس ازنگین و برز هجارش خواستیم ناف خیره دبه و سرکفتین جوارت خوازم زور سپاس بله که از دست به برنامه خواهی که از دخوازم تشتکی بیجم دو یعنی 21 شباط پیروز کردن روژا و زمان دایی که بویا جهان بود مخابن روژلاتا ناوین دولت قلونیالیست و نظام پرست به هزین خواه یا اوتوریتر توتالیتر و لسر قدخه کردن زمان نتوی ملت کرد به تنکرین و آسیمیلاسیون بردوام بکن ترکیه در روژا و کمالیستان سیستم کمالیستان هاتی و او که سیستم رد و انکار و نجات پرستی و آسیمیلاسیون به ناو جمهوریت آوا کرده ما که زوگون خواهی رد و انکار لسر نتوی کرد و شور دموکراسی و دپاریز و حتی نهاجی تیتن و بلا و روژا و زمان و جهان و زمان کردی و بجن پیروز و ام هویدارن که هر روز ببه روژا ام به زمان خواه بنویسن و بخوینن و باخبن بفکرن به مناسبت روژا پیروز کردن 21 شباط جهان و یا کردان و از بیجم چاوا نیویسکار و هلبسوان کرد عسکری بو یک تشکی خوش بیجتن دبیجه زمان ما و رحی ولات ما میشاد بیجتن زمان ما کرمانجی و شیرین زمان چای ما بلنده زمان آخا ما رنگینه زمان چمین دیجله و فراته زمان کانگین زوزان سرحده آوا گولین وانه و اورمیه زمان ما روح هیتیا ولات میه امجی بیجن زمان ما ناسنامه میه زمان ما رومتا میه بلا تماشوان ما رجای واند کن بلا کردی باخبن کردی بنویسن کردی بفکرن زمان ما هبونا ولات و نتوای میه دیسا تشتکی دیو 13 شباط و 100 سال یا تفگر شیخ سعید یا دست بگیرن و سرهلدان سرخبونا کردستان بود او 1925 پیک هاته بود هم شیخ سعید خالد بگ جبری و یوسف دیا بگ و دکتر فواد و همه ریوبر و بشتار شهید سرهلدان همه شهید کردستان رزداری به بیر دینن تشتاق دیگه هیا دیسا براستی و وین از ساز و ورگر نافدار این درسم رضا توپال غلمانی نه شباط 200 سال یا خدا نخوشخانه کل دهات درمان کرن
باجار برلین آلمانیا کوچا دابی کرد جمالباتا و دوست و حوال و گل کرد ام سرساقی دخوازن از تخمین دیکرم که حوال و برس شخموت özengin jî dixwaze ser vê tiştekê bêje kerem ke şexmût Belê Rıza Topal û Hulmanî ne tenê hunermendek bû rewşenbîrekî klasîk vêjeya Kurdî bû wexta ku min Apê Rıza nas kir heştê û heft salî bû xaniyê wî atolya wî bû hem ji hêla vêjeya klasîk a Kurdî di xebatên wî û hem jî pêkersazî û wênesaziya wî de xaniyê xwe de wek atolye bi kar danî û xebatê xwe dimeşandin li ser sonetê û fabilê xebitî ji hêla vêjeyê de nêzîkî hezar sonetê wî hatine çapkirin û nêzîkî 5000 jî tabloyê wî hene û çar pirtûkê wî nî fabilê jî hatinin çapkirin û halê hazir aniha pêncî û 5 defterê nû nî destnivîsê nehatine çapkirin cilt kiriye û di pirtûkxana xwe de cî kiriye vana mîraseke ji Kurda re hişt li ser em xebitîn me xwest ku em wî carek din ji ber ku Kurda ew ji bîr kiribû bidin naskirin me di rûda vê de program li ser çêkir me kurtejiyana wî girt qeydê û di nava kurtejiyana xwe de jî kê wesiyetê xwe anî ziman got ev xebatê min hemû ez diyariyê Başûrê Kurdistanê dikim dixwazim Başûrê Kurdistanê hikûmeta Başûrê Kurdistanê were fermî teslîm bigire û bibin Kurdistanê ji bo ku zarokên Kurda jê fêdê bibînin mixabin 3 sala em li melber xwe da û Başûrê Kurdistanê nehat xwedî li wê diyariya xwe derneketin paşî em bi Wexfa İsmail Beşik şirketin têkiliyê berî ku Apê Rıza wefat bike bi mehekê Wexfa Beşikçî got em li Hewlêrê Akademiya İsmail Beşikçî ava dikin û di nava akademiyê de em ê bînayekê ji bo Apê Rıza çêkin û wek mala hunerê Apê Rıza em ê kar bînin û êdî ev vaya ma vî hawayê wê biryara malbatê êdî çawa bimeşe di navbera wan û Wexfa Beşikçî de wê ev têkilî bimeşin ez ê jî alî kar bim ji wan re û di şeşê mehê de ne di nehê mehê de şeşê mehê wefat kir di nehê mehê de jî kê me ewşand Cem Diyawî û bavê wî li wê derê veşartin Wexfa İsmail Beşikçî jî beşdarî merasima veşartina wî bû û li ser axiftinik çêkirin Apê Rıza kurtejiyana wî de tiştên pir enteresan henin di sala 1956 di dibistanê diqedîne direkt diçe dixwaze tayina xwe bibe Çolemêrgê Hakkari li Hakkari 10 sala li ser hunerê Kurdî vêjeya Kurdî û klasîkên Kurdî xebatên xwe dimeşîne û ji wir barê xwe digire di 68 jî kê tê Almanya li Almanya jî kê mektebê xelas dike piştî mektebê jî di wezareta perwerdê de xebatên xwe dimeşîne not û yek salî wefat kir rehma Xwedê lê be û em carek din ji sersaxiyê ji milletê Kurd û ji malbata wî re dixwazin Bilarê hêvê şad bitin rastî û merifekê û girîng bû lê mixabin û heta Kurdê û nemir û naşis kûça dabî nekir
اما قیمت اوجی نزانه و اوجی کرماسی ها ما کرده هم چان کن اوجی به دولتی ها میه اوجی به دولتی ها میه هم چان کن بله این هم وارن سر مجاره خواهد سرکه و بار پاییز و دو وکیلین مجلس نتوی یا ترکیه و پیشنیار آشتیه یا سروک پارتیا و تبگرا نتو پرز باشچلی یعنی پارتیا که فاشیستا جبین کردانه جبو پارلمنتر دمه ایدن پارتی تبگرک دست بکر و جبو هفدیتنا اجالان دستوردان و دم پارتی چو امرالی اجالان هفدیتن کرن پشته هفدیتنا و دم پارتی جارک دین دیار بکو براستی او پارتیا که نه کردستانیه برواجی او پارتیا که ترکیه و داخوازه نتوی یا کردستانه یکی که او نخوازه بله دولت ها ترکیه چه ده بیجه و چه ده که و تبل هون دوه پاوجیه دا ناو دنگ دولت تشتک و ناده کردان همونجا زانم او عملگه خاله که کو دولت هری زیده به ناو تبل هویه دا تماشا دکن شبرمند و سر و کمار ترکیه و محمد اوچار و آن روژدی بود بیجه کمارا ترکیه دولت ها نتوی یا کردان و ترکانه یعنی تشته که وها عجیب مصطفی کمالی او پروپاگاندات که این تشته بود کردا پشت انجام او کنکوژی وقت پشت مصطفی کمال او گوتی و پشت کمار هاتی آواز کردن و انجام او کنکوژی آشمیلاسیون سürgün داربکرین دیتن نهاجی کردان ناس ناکن و زمان کردان قبول ناکن شهرداریان قیوم تاین دکن پچرا بحث آشتی دکن براستی او آشتیه که چاونه و امجوه نزانن یعنی او دولت نوا گندلی و سختکاری نمیجد زانن به هزاران کرد زندان دان نها تو ترکیه درزن مادم دولت دخوازه به کردان را آشتیه بکن شما هر روز کردان دیگره و اون دخواه زندانه هر روز کردان روژوای کردستان بمباران کرد هر آشتی پیوانه که به هیه و آشتی جا به رنگ ندیتی دولت کرک سیاه کردان داد دخواسته کرد تصمیم ببین اون دبیجه ویجی آشتی یعنی اول چه آشتیه دم پارتی بره حیا چند مهان و جی بره دگوتن پسکرکا ما دولت دینه هم دیجی فاشل ما آخ پارتی هم محقه شردی کن و همه تاویت سونجوان و گل دولت یاروان چنوی بنره یکشی در پرسی وان طایب تمل آل کار سروک گشتی دم پارتی وان روژان چه دگو گود برز باچلی لیدر هری هشمند کو ریسک و درفت دبینه یعنی او ها تبه داد گود و تشتکی راستی نینه من برنامه خواهی جاره دیجم دیسا گوته بود از دیسا بیجم براستی پککه و دولت تا ترک سالانه کردان روستاندنه و هجی کردان زانتی لواز دکن جبوه که مترسیک هی که کرد دست کفتنه که هری پچوکشی که ترکان بدن قبول بکن او جی تشتکی ترس ویجی هیا جبر که لگوره آگاهی جریا گشت کورا کردستان پارتیا دکن و چارسریک لسر بنگه ها همالات بونه یعنی کرد بنشته همالات بونه ترکان سر چارسریک وصا دجوین دم پارتی و ام بجن و او جوینه که وصا چکرینه و هنده کردان جی اندام آق پارتی جی که او براستشکری جی دانوی ولی او نتشته که دین حوضان پارتین یک پرستیه جبو و شاطنا خواندکار نتوی کردان و گوتن بیواته و پیچ و که ام به هورا زوجینه ام یک اومتینه ام همو برای هون او تشته که راستینه و دروان کنم راستی ولی ام پرسا خواهی سره و که هجار شامل بکن و که هجار شامل آرمان جا دولت ترک و پیوژی بینادا چیه؟ کرد و بانگا علاوه چه بخین و چه بگوهره چه چاره سر ببه یا گرین چک بردانا پککه آنجی پاراستنا دست
çeftiyên Kurdan yer Rojavayê an jî em bêjin gelo berjbendiyê Kurdan heye ku PKK çekan deyne. Ferm kerem ki. Slavu reis ki Şeyh Musa hemû temaşavanın naha serde çi dixwazim bêjim armanc û şêvaz sa bê pêvajoyê hûn dibêjin pêvajoyê bênavkirî balê dikişine bu hevra jî girêdayî ye armanc û şêvaz û rêbaz hevdurê girêdayî ye em gerek serde vê tiştê binêrin ev çawa dest pê kir çima ev pêvajo 5 sal berî dest pê nekir yan 10 sal berî dest pê nekir îro dest pê kir ev jî dê xuyakirin ku ev pêvajo bi faktorên dervara girêdayî ye faktorê derva Rojavaya Kurdistanê rewşa Sûriyeyê û bi hêzên navneteweyî ya dervara girêdayî ye yani serokha dest pê nekiriye pêvajo vê derî em dikarin nava dewletê bikişînin hevalan nava dewletê jî dikişînin falan dewlet zexm kiriye yan İngiltere yan Amerîka em giştî bêjin ku hêzên navneteweyî ev pêşniyar kirine tekîd kirine nizanim zext kirine ev pêvajo dest pê kiriye û helbet ku berjevend Türkiye jî faktorên derva dîtine û ev pêvajo dest pê kiriye şêvaz û armanc bi hevra girêdayî ye ji ber vê yekî min dest pê kiriye got armanc xuyayekî neyeke çend armancên vê pêvajoyê bênavkirî heye ez ev navê vê pêvajoyê min ji xwe re daniye lê ev ê belke firset hebe baş e ser vî ez baxin serî de her tim dibêjin ev eşkere ye ku ev pêvajo xizmetî Rojavayê bê statûyê hiştînê dike û pêvajo ne navbeyna dewletê Tirk û gelê Kurd e ev pêvajo navbeyna dewletê Tirk û PKK ye zêde gelê Kurd jî alaqeder nakin elbet alaqeder dike nu mesela em anket manketê jî çêdikin li Bakurê Kurdistanê xeme milletê me nîne ku pêvajo heye yan tune heştî selev qet xeberê wana tune û bala wana jî naxşine milletê me jî bêbawerin not selev gor lêkolînin gelê Kurd Bakurê Kurdistanê taybetî pêvajo filane bawer jî nakin ev dizanin ku ev lêstokê dewletê Tirkiye û PKK bixwe jî ku min dest pê kide got ev navbeyne dewletê Kurd PKK jî daxuyanê xwe de dide xuyakirin ki ev xapandina dewletê Tirkiye tiştekî ecêb û seyr e yani mirov bise dikarî bêje lê armanc vê derî tiştek armancekî ev bi hêzên cîhanî re hem aheng dimeşe ev pêvajo ev jî heye yek jî herhal dewletê Tirkiye biryar daye ku PKK ji holê rake mesela 10 sal berî 5 sal berî biryara dewletê PKK üse tune ku PKK ji holê rabe PKK pir aliyan de jî hizmetî sererastkirinê siyaseti hündürün ya siyaseti derveya Türkiye alîkarî dikir yani ev hişmendî ev qirar di-nav dewletê Tirkiye de tune bû ku PKK vek hêzên eskerî ji holê rake na xuya dibe ku dewletê Tirkiye biryar stendiye doktrînê xwe guherandiye ku PKK vek hêzên leşkerî ji holê rake lêzin helbet PKK bi çekê xwe dayne jî nedayne jî em van tiştanê hênî zanîn kes nizane Cemil Bayek jî nizane ev tiştê niha lê dewletê Tirkiye ev doktrîna xwe guherandiye PKK vek hêzên leşkerî sînorên Başûr û Bakurê Kurdistanê de divê namîne
her hal ev doktorun hatiye serarast kirin, ev bidyar hatiye istendin. Artık daviye çaba be az em nizanı kes nizanı kornerin min daha pırseve ha bu PKK holê rabe başen ne başe az dibêjim pirseki retorik e belki millet roşlat navinde milleteki beçek nikar serpiya bilmine. Mesela pır kez dibêjin az hayrat dikim seyre meze dikim carna yani murovan akıl se profesör nezan niviskar dibêjin eğer terör holê rabe tırnakta ve kavana da dibêjim çek orta rabe pırskireke kurdalı Bakır Kürdistan'a çareser bibe peşi demokratik bunu ve falan bana hemu fantezinin zeht tünne be Türkiye tukavnayan avetin o pırskireke kurdajı ciddiye hoje nelaka yani nelaka zeht çeke zeht ittifak derbaya zeht tesiri devletin biyaniye yani zeht dve hebe bu siyasetin demokratik Türkiye taybeti Türkiye bu siyasetin demokratik tu çareseri cenabı o ev fanteziye xapandine ne jvi deri az xazımdarın pırseve çek dayne PKK fayda gele kurteye yan tünne herkes dikarı bersivek şahsi bir de belki ev çek ne deste rastaya evci pırskirikeke le deste kurda da dibe her tim çekebe. Eğer hem berime devlete Türkiye hem berime devlete İran'e Suriye Irak'a o deste bana da çekeye göre deste kurda da çekebe. Çek her ne bey gave ki peşte gav nayır avetin yani gele kurci ya o ki gecarazı tiştek alide gerek xana xapin na eğer lu başı rojava tiştek misken tiştek çedibe fermo az fikre xdavi bikim tiştek çebire du faktör heye yak ittifakan derva Avrupa nizam Amerika tıxaze ku Suriye guharandini çeke yakşı deste kurda da çekeye eğer deste kurda da çek tünne bu ya Amerika ne karı bu kurda gore bu karbine istifade etke dise çek lazım be ittifak derva be çek de perskrek kurda da niv gavcı hatta nayavetin iroşunda mümkün minekü be avetin ferm bele rast o ki gecarazı devlet Türkiye 10 sal pişe dary dikari çeke PKK beşek bike 10 sal pişke çima 10 sal pişke nekir neha çıka çima dixaze bike her balkeşe pırsiki balkeşe hatta na kere Türkiye hatiye demek yani vekilici de bejin verojev çend keşi bu çapameniye dedi nivi sandın gotunu çıdikin yani PKK çekdikin yani PKK ki bıçak jubo berjevendi Türkiye ertim lazım jubo tenzim kirini siyaseti hündürünü tenzim kirini siyaseti derba düşmüne ki sevek PKK ertim lazım PKK ki marjinal PKK ki de kontrol kırın ev lazım berbek hatta na Türkiye brastici ne hastiye PKK johole rabe marjinal bimine be kontrol kırın evrastiye ki iro emin tespit edildi üsa xuya debeku Türkiye doktrine xo guherrandiye dixaze PKK beçek be her kim Sinori Bakır Başır Kürdistan'ı PKK esas karargahı bargahı PKK bederiye devlet Türkiye tıxaze ki bana beçek be. Sedem bin objektif ve subjektif ve. Sedem bin grede rojava hani ne grede rojava hani. Sedem grede siyaset Türkiye'ye derbaya hündürüne. Mesela yak sedem grede insaniye yani. Sedem cürbecür. Mesela Erdoğan hafta saliye falan
Erdoğan sedüset dixaze ku hemû diktatörüse yani psikoloji diktatörüse ev dixaze Erdoğan dixaze ku dîrokê bikeve vek liderekî kevane de dibêjin terorê ji holê rakiriye liderekî Ozal hat nekire Cevit hat nekire tı nikaribe terorê tırnaxê de ji holê rake min Erdoğan nizanim ev kure kurca ez hatim bûm serokê Türkiye û teror ji holê min rakir dixaze dîrokê üsa bikeve ev jî sedemeke sedeme din jî heye faktörên insani hene o calan hefti saliye îro sibe mimkün jiyana xwe dest da bide ev kozekî kozurekî deste kurda da kozurekî xurt e sibe bimre eger o calan ev kozur dest o calan devleti Türkiye derkeve hele ki sağa ev kozure kara istifade bike valla sedemin cür be cürün yani sedemin hemû ji be hevdore girê dayî Kijan peşe kijan paşa murov ev iddiaya edi nerine şahsiye murov kare servana koştukta nikaş bike ez bejim her du sedemi insani ji hanim bedere emr mezin buna ocalan kozure Türkiye devleti kurda her mezin hem bere kurda ocal Erdoğan dixaze dîrok vek terror seroko terror bir terror xelas kir bikeve dîroke ev jî mümkün e demek. Zor spas yakacağım. Belê kek Şeyh Mûzû hin çi difikirin ser vê çi dixwazin bêjin fermû keremke. Belê tiştek heye ku merev bêjî yek jê li ortê tiştek tuneyê li ser tiştekî ev qederê 4-5 mehe Kurt mijûlin û li ser hûr disekinin û dibêjin gel wek mîna sêrbazek li hember me yê ku ji binê zembîla sêrbaz wê çi derkeve mesela Öcalan û pêvajoka ku Bahçeli Devlet Bahçeli serokê MHP dest pê kir esas bi hev girêdayî û armancik û dîrokek vê paradigmayê heye armancî û dîroka vê paradigmayê bi heftê cotmeha salê çûyî re girêdayî ya salê berê dema ku Hamasê êriş bir ser İsraîlê û di nava hêzên vekaletê û İsraîlê de şerek dest pê kir. Ev Netanyahu wê çavê daxuyaniyek dabû gotibû ji heftê cotmehê û vir di rojhilata navîn wê ti carî mîna berê nebe. Ev gav her ku çû berfireh bû û Libnan jî girt navxwe Hizbullaha Libnanê jî girt navxwe û pêrê jî rejima Sûrî hat hilweşandin malbata Esad di hundirê heftakê de mercên wanî ku Sûrî terk bikin û herin. Di vê pêvajokê de çi bû? Di vê pêvajokê de İran hêzên xwenîn vekaletê di rojhilata navîn de axa Iraqê netê de hemû wenda kir. Bingeha wan nî lojîstîk hat wenda kirin. Rusya di Sûrî de wenda kir û rewşa Rusyayê di rojhilata navîn de aloz bû. û Hamas û Hizbullahê derbên mezin xwarin. û hêzek din derket bi navê HTŞ ew hêz Şam girt destê xwe li ser wê hêzê bandorek netewî heye hîn ku ev hêz wê çawa bi wê ev dibikaribe Sûriyek nû ava bike yan neke. Evana hemû giş egerên ku di rojhilata navîn de derxistin ber me
پر زلال خویا دکه کو رجلتا ناوین جنو به دیزاین کردن د نوا و دیزاین کردن رجلتا ناوین دی جهه هزین چکداری وکالتی تونهی دقت بکن از بیشم هزین چکدار ین وکالتی از نبیشم هزین چکدار و هریمت هبن ارتشین دولت آجی هبن و فدراسیون آجی هبن لی و هزین کو بسر برای اسلامی یا ایرانی و تکلیه ده رجلتا ناوین ده پیشیل لی کار و خبات رجلتا ناوین و روشا سیاسی یا رجلتا ناوین و کربو بین باندورا خواه و دبو آستنگ جره و او پیشیلوان بگرتن و شوله بین را کرن برای من پککشی که یک جوان هزایه دبن باندورا ترکیه و ایران و سوریه ده bu rejima Suriye ve Şia Rusya herim tekkir deser rejima Suriye Asyan'ı tekilin Rusya'yı bir PKK reji per başta zanen hebu o de evke de bereke de behevr de khabti pişti ku rejim hilwe Şia vak embejin paradigmayek kulli ser hesap dahatin kirin ev hilwe Şia ونها عراق بخوشی که ده هدف ایدهی که عراق اگر وان هزین هشتی شابی که در و کنترول آوانن و جی دم ایریشی سر هم باشور کردستانی هم هزین امریکا و اسرائیلی دکن و وانج تصفیه بکن ده ورد دولتا ترکان جرگوتنن PKK Ezattayı, o dibin bandurattayı, o ajandayı ya karinteni ve şartıyı deve tücü ve bekadini. Tişte ku ana devleta Türka bir riya bahçeleri, birçok ser bahçelici bir sekinin bahçeli kuraya devleta Türkiye. Yani bahçeli ne pseri xasero ki partiye ki na ev hezek kuraya devleta Kürt a milli temsildeki o be evamin bişpamin de Türkiye özel harp dairesi hey yani daireye taybet ya şer ev daire hamu karim bqarijiyen devletini ve şartı organize ki demeşini برای من عبدالله öcalan جی و bahçeli جی endamı ve dairenin و bu daire tevdigerin ulgu stratejiya ve demeşin ev proje ne proje iktidarıydı ne Erdoğan'ı o anji a partiye ki ev proje direkt a devlete buxayı jiber ku jwanı gotunin hune ve bqadinin ica ev لگور متدین خواه لگور متد ترک هنزانین متدین ترکا نتیشته کی کوچ لسر هیلک çareseriye insani yani ki fark kiriye ko zulmük mezenli kurda kiriye ve je paşte gavi bavice ve mesela kurdacı ki kısmi jibe ve çareser bükena ne dwe aste de eftişt de asta madem ez vi çeki ediş deste xwe derxînim û ez ê wê biqedînim berî ku ez biqedînim ez ê hinek tişta jî bi dest bixînim carek din bi dest bixînim ji ber ku dîrokek 40 salî heye a şerê çekdarî divê dîroka 40 salî di zerarên ku danin doza milletê Kurd piştî wê rojava de jî tiştê ku derket û dîsa bi wê tiştê ku li rojava kir piştî hilveşandina rejima Sûrî dixwaze ku Kurd bê ku statûyek wek federal wek milletekî coğrafîk tiştekî bi dest bixînin dixwaze bike ku Kurd deslîmî Sûrî bibin bi
وەکەم بێژن پرۆگراما یەکیتیا ئەوروپاییش بۆ شارەداریان بۆ هەنێک مافێن چاندی وان و وەکێ شارەداران کوتێک هەvin destê Kurdal wê derê wekî tiştê çandî bimeşînin statûyek siyasî nebitêde ji bo ku daxîn wê astê pêşa federasyonê bigire û Kurd wek milletekî li ser beşek ji axa Kurdistanê bibin xwedî destkeftin wê dixwaze ji holê rake armanca Tirkî ew e mesela qedandina PKK'yê hêla çekdarî di vê noxtê de dixwaze ji xwe re li Sûrî kar bîne îca PKK çi dike PKK di nava van têkiliyan de mektûbên ku ji İmralî ji Kandîlê diçin ji milletê Kurd ve dişêrin mektûbên ku ji hêza PKK'yê Ewropa re diçe saziya Ewropa re diçe ji Kurda ve dişêrin naveroka wan jî ve nakin û ev duho hat îddiakirin ku şeş heb vîdeo jî şandinin Ewropa û biriya Ewropa wê her ji Kandîlê re jî dûr dîsa wana ve dişêrin mektûbek Öcalan ji Başûrê Kurdistanê re jî şandibûn ew mektûb jî heyeta demê bir Başûrê Kurdistanê naveroka wê nameyê jî ve nekirin Sima çêrim têda tiştek xirab hene nabêjne em ê werin tiştek xerab tune bi tiştê baş hebin wê vekin demekî tiştê xerab yani dûr deyî bi Rojavar bi Mazlûm Ebdî re jî sê cara Abdullah Öcalan bi telefonê pê peyivî sedîset ev agahî rast e min ji yekî merkeziyê yê PYD ev akılmende Türkan jî vekî bû nana min xwe pesend kiriye bi rêxistina Ewropa re jî kê telefonê çend cara peyivî mesela PKK'yî tiştên ku ji İmralî ji wan re tê û ve nakin tê mana ku mesela emrê ku danin dewleta Tirka û vê hêza çekdarî tasfiye bibe wênan naxwazin şîrove bikin dixwazin qalibekî di vî karî de bidin nîşan ku bikaribin xwe pê rizgar bikin lê gelek tişt tevle hevbûnin û gelek tişt jîkê bînage nîjê tê merev nikare bêje ev wê ji sedî sed bibe vir ya wê Kandîl mesela gotina Öcalan qebûl bike ya neke ew jî cê minaqeşeyê ji ber ku Kandîl derewa dike daxuyaniyên Cemîl Bayık Duran Kalkan vanê dinî ku em wexta li wan godarî dikin tiştên ku dibêjin û tiştê ku li ser sahê aniha bi destê aktorên dinyayê di herêmê de dimeşin hevdû nagirin yani ya pir zelal e têkiliyê xwenî bi Sûrî re veşartin bi rejîma Sûrî re 13 sala bi hev re li ser axa Sûrî şer kirin û karê dewletê meşandin viya wexta ku têk çû wek ku ew tişt nebûye û tu nebû û nîvê bahsiya ned nava wan de kar bi wan nedikirin hat veşartin têkiliyê xwe bi Îranê re vedişêrin rewşa wanî ku aniha di Kandîlê de ketiye rewşik pir xerab nema dikarin tev bilivin vedişêrin nika li Tirkî şerê wan nemayê vedişêrin û tiştên ku niha têkirin jî hem li hember Başûrê Kurdistanê helwesta wan dijminaneyê lê dibin rijîkê wek ku dostê wanin xwe didin nîşan ev jî dîsa dirûtiye sibê heyvarî medya wan de ji malbata Barzaniyan ji Partî Demokratîk Kurdistanê û ji Başûrê Kurdistanê gotinên pir xerab dibêjin gotinên ku Tirk bi xwe jî ji Başûrê nikarin bêjin ew dibêjin lê radihêjin çentê xwe û diçin wekû nexwediye wan gotinanin diçin destê wan dihejînin û ji wan tişta hêvî dikin dixwazin Başûr jî bikin şîrîkê vê gava bi qirêj
برای من روژا روژ دمگوت مگو کک مسعود بارزانی و برپرسیارن باشور کردستان دوی قریجیا با کرد ده نالبرا عبدالله اوجالان و باحچلی ده تشتیم که دمشن نبن پرگال جیله و خود ورده نیشینیش برکو دیروکی که جاره که وقتا مرف خطای دکه جارا دودیات و مرف نکه خطای یکی ده دما شر خندکا ده بو که مسعود بارزانی هات باکوره کردستانی و هات ترکی به برپرسیارن و چاقی HDP بو بوان رونشت جوان رو گوی شر خندکا بسکنینن هونه بوی هوای زرارک مزن بدن ملتی کرد دوی درید سروک HDP یک ترک بو درکت که مسعود رو گوت اویا نکاره ته اویا کاره ما و ترکایی کاره کی نافواییه دما کو حرکت که بوی هوای تا محچوب بکه جارا دنیا دویتو نکه وی تکلیه برای من باشور کردستان دورد خطا کرد جبور روش آوا چش دسته وان بی برا بکن لیش تکلیه نابرا پکه که او دولتا ترکتی از نه طرفدارم که مداخله وی داری بکن و پیشگیریه بدن ول و گازیجی بدنه بیجن وایل وی داری تشتکی پر باش کرداره دبه ام پیشگیریه وی نه اف خاپانده نه تشتکی ortaya tüne çavat zani ko tişteki başı bu kurdadı be. Yani evvana giştik tevde evun. Tevde persen ko dve bersive wan bendan u dve beri her tişti ev hareket 40 salı mal kurda xarakiri ber prisyari her tişti u nekarici kurdar tişti ko ser kurda tem plan kirin ve şeri. Ev tişteki be ahlakiyye name gişler vardı ve tu name be milleti xar parve bike karar gişler vardı ve tu bu kararı be milleti xar şirove bike brawşembir xar şirove bike de medya xod ilan bike tu nikar ve şeri vaqta tu tişteki milleti xar ve şeri tu sahte kar dinav tekiliye reşte ev pir zelal divê pêvajokê de ez vana dibînim û ez vêna pir rehet ew bikim. Ha dewleta Tirk li Rojavayê Kurdistanê dixwaze ku Kurd wê derê nebin xwedî statû federasyonek li wir ji bo Kurdan neyê ava kirin yek coğrafik û bibin perçak ji Sûrî û bi navê demokratîk û nizam çi Kurda bixapînin û وی تاباوانی 13-14 ساله بر به هوا ده ببن او بی هوایی به ها ایجا شام وی بکار به yani evê ku îro şam girtine destê xwe wê bikaribin Sûriyek nû ava bikin yek Sûriyek modern federal û demokratîk bir raya min evana jî ne xwediyê Sûrînin û wê nikaribin Sûrî jî ava bikin tiştê ku ez bêjim kek çiya evin زور سپاس زور سپاس بله راست و هفتیا چوی میگرم رو داویدا و یل عقلمنده که کرد یه ناو عقلمنده ترکان چکر بود او گو شش ویدیو هنه گو ویدیو جالان بو آماده نه و یک بو گل یکی بو اردوان یکی بو باحچلی یکی بو قاندیله بو اروپای و گو شاندنه و دست و دولت و ده پارتی دانه یکی که کسی ندید تشتکشی و اشکره نکردن راستی اولی تشتکی و بالکش زانی دیمه که تشتک نباشه ده هنه و گل کرد و تشیرن زانی بله نه هم بیشه سر و بشکل سر روژوای و صدما سرکی یا دینامیزم انقره و گوهرتنا و چون وجه گوهرتنا و روژالات ناوین بو بیشته و اسرائیل و شهر حماس دست بکر بیشته هلبشانا رژیم اساد انقره و خواه وکی و خودیه نوی سوریه نشانه جهان دادتن ترکیه و دخوازه هر آوای حول دکو دستکفتیه روژوای کردستانی هلوشین او راسته Türkiye havdedeki valahiya ki ve kişina İran و روسیه ile سوریه و دخوازه و تجربه بکه دخوازه و جهوان بگیره و شامه بگیره لی اوجی که چاوت چه بتن اموجی نزانه براستی
راستر مروف دبیجه که سوریه درشکرین سیاست اردوان و نو عثمانیه یا او دخواهد کمیته آماده کردن کنگره و دیالوگ اجتماعی سوریه و 7 کس پک هات و گازو کردن نکردن جو کرجی نمانده تونن و یکی سوریه و دوش حسن گوهایم و ان بجم او بردو کیوان بو او گود که گو هزین سوریه دموکراتیک نکاره بشتاری کنگره دیالوگ اجتماعی سوریه ببه و چه ماگو حتی که چکین خواه نهیلن و آرمانجا سرک یا کنگره پرستنا یک پارچه یا آها سوریه و گل سوریه یا بله چه راستی دستلاتاریاش جولانی و قد خطاب کردانا که و قد گازوانجی ناکه براستی دنویس که کوارا تیم و یا امریکای بناو دنگ و دهات داد نشان کردن که گوتن از بجم هفته پشکان هبی بایی پیکانینا داخازن چاندی زمانی و سیاسی ین کردان آشتی و آرامی مایندل رجلاتان ناوین چنه به ناخوکین اوکراین و رجلاتان ناوین دا روژاوای آمریکایی دانه یعنی گویتون که هر دو گرینگن بجو آمریکایی پشت جوینا ریاض آمریکا دبکو هندک دماوی هبتن سر روژاوایی چه بسکنه و حتی نه جبرکو ترامپ شد تشت و هیچ سر روژاوایی نگوتیه یعنی تشت که لشکر خواب کشن نکشن دوید امینن نمینن جبرکو ها چکه و آلی آبرودا گل چینه و گل ایواره و گل شهر اوکراینه و روسیه چک و ایواره وان های و سر به نسکنیه براستی هم بجن خلق هرما سویدای و دیجی دستلات نویا سوریه درکت و داخل سیستم فدرالازی میخواست درزیان دیسال سنور سوریه و اردن دیجین نرازی اونا خواه نشان اینسیاتیف حیات الشام تحریر الشام کرن و پیشنگی و احمد الشارا و داخل سیستم فدرالازی میکرن یا گود هم دخوازن یه هب دیتنا سروک بازانی و دیسا و برز مازوم کبانی چه بو چه پر باش بوله دوی او دابیه دا برجواندیان و کردانی و روژاوای کردستانی و خدمت بکتن عبدالله هجلان دخواست که شانده دمه پارتیا امرالیه خواست که بچه حرما کردستان حیات امرالیه و پیان اجلان گهان برز و بارزانی و برز مسعود بارزانی داویه هفته بوری بارگه ها بارزانی یا نافچه پیرمانی و گروان باقوی و هنده چگونه ها و ابراسی هم وجه نزانه هش سر وجه شاخاب تن سر وی او دمکه که جولانی تنه و براستی 25,000 شروانه هنه و جه نکاره همه سوریه کنترل بکرد ترسنجی که حسده و یعنی هزن سوریه دموکراتیک شی و ریش ما میکرد ترسن نکارم راستی جوارا بلکه جوارا دم لازمه ها که هجار شامل من هفته بوری کنفرانس و دیجیتال گهداری کرد همو بشتار جبو سوریه و جبو روژاوای سیستم فدراسیون پیشنیار کردن گهداری که سگه پر باشه ام زانن که ام نزانن شانس و یکی چیه جبرکو ترکیه آستانگه پکک و اجالان نخوازن دولت سوریه نخوازه پیشگرکین وقت یک بونا کردان های انسکه و پیاده و شاندن جدا چون شامه و هج خورا شاندنه که هاو بش نکرنه بک نوانینه هزن سوریه دموکراتیک بریار داو که براستی وان روژان و هفته ها گوتو گوهم به ارتش سوریه ببین یک همه بشم کنترل آوانده باکورا روژاتا سوریه دا جولانی که جبو باکورا روژاتا سوریه جی هات وخواندن ناو از وقت برسم و که هجارنه ها چما ترکیه و اجالان
و حیات ها یا امرالی شاندن با شورا کردستان به تایبتی و سرور بازانی را اگر آرمان جا دولت ترک به وجویا بیناب دا دیک برنا دستکفتی روژاوای کردستان بد دوی برای هر تش ارکا کرد روژاوای باشه جو کرد همه کردان چیه؟ من سر چه دو فکرن؟ کرم که پیواژو دموکراتیک بون نینه ام گره باش بزنن کینگ بکار بینی جی اب راست بکار بینن اب جبو اولاکاری پیواژو اولاکاری ترکیه جبو اولاکاری ترکیه که شخص جگو تیشتeki tüm nemser tişteki neyi evdikin ev nabevimin pevajoya koledariye koletiye bendavariye dibijim koletiye bendavariye kurda dixin Kürt 7 sala dema Cumhuriyet çebiye komar çebiye Kürt kola yani Türkiye kola ya her timci ev yöntemi şevazere bazı kolonyalizmi dugarının Naji bu garının kurda texin bendavariye 10 salcı bir sekinin evki ders zamanı kurdu Türk kurdara bidin yanadın yani pevajoy em gerek baş bizanın ki bu evlakariye Türkiye'ye cibiye tişteki vırtıbalaya bini bir de bu kurdan tiştek dernake li zararı kurdar jütünne hayrevi jütünne yani eğer em akıllı تبگرین اگر هم خال نخوابینین تیشت زراره میتونه بلا بخال لیخم بخواجه بلیزیم مره چی یعنی مروف دکاروسه بینه ببخشنه نه mesela terminoloji از بیشین گره باش بکار بینین برای جیه کی جی کود ev ne pevajoy imraliye ev ne mektubu Öcalan tu mektup neşan diye ev mektube devlet Türka dişine navi Öcalan dişine mesela tekiliye Berzaniyen o hemen rejimde Mesrur Berzani 10-15 roz ber çubu Ankara'ya ve der bana hemu haberdan yani peki ki eğer ihtimal çekha berde aşırı Kürdistan'a çi rol bileyze der. Mesela serbi axaftin kirin dehancal axaftine ev şandeye ki devlet Türkiye şand başlıyor Kürdistan'ı mektup falan şandiye evci resmiyet ediyor. Bini de devlet Türk hükümet harama Kürdistan'ı hem o ahıvı ne o da ahıvın yani ev göstermelik diye yani bir nişandane yani. Eyete ki çuya nabi HDP'ye Öcalan şandı Öcalan falan ortada tünne nabi Öcalan diye bir karanın ev mektuba devlet Türkiye devlet Türk mektubu Avrupa dışına devlet Türk mektubu Başşehir Kürdistan'a dışına Rojava Kürdistan'a dışına yani Öcalan ve deri em gere baş bizanın tu esir az ne bejim ki Öcalan başa yani xrabe Öcalan esir tu irade evi tünne ev ne karı bu iradeyi xo tişteki ji imrali dertine de ev gere gele Kürt milletime baş bizanın bu terminoloji ji gorevi bu karbinin ev ne mektubu devlet Öcalan'a mektubu devlet Türkiye Milli Güvenlik Kurulu dibejin ya ev komite evlekariye ne tabi. Ben verin Rojava Kürdistan'a. Seri de ev tişte gibi. Hatta na du tişteye Rojava Kürdistan'a. Rojava Kürdistan bin zehti ideolojik. Haliye PKK zehti ideolojik dimine. Li damarın netabi li Rojava Kürdistan'a xurte. Evji duda. Yekşi hemu hareketi xo, hemu gavên xo Rojava Kürdistan'ı be hevkarên xwe re davêje. Hevkarên wî jî hêzên navneteye Amerîkaya, Fransaya her vekî dîne. Eger vana tiştekî daxuyanî didin, sedûsed vana şîretê piştî şîretê Amerîka, piştî şîretê Fransa dînên ziman, ne serxwe dînên ziman, ev tiştekî rast e. Tiştekî baş e. Tiştekî jî bêjim, heta nav 10 salan davî de serokatiye Suriye Demokratik Rojava Serokên Rojava Kürdistan'ı kemasiye mezin nekirin.
Hemû gavan praktik vana rastın gor yerine min. Li bun tesiri ideolojik denin hep işte cudaya. Şaşiye her mezun vana çi bu. Valla navı Kürdistan'ı joholeri akırın hakkı kesinliğine görücüm gol hadde kesinliğine. Hadde kesinliğine ku be hazaran sala navı ve hereme Kürdistan'a unlu karın nava Kürdistan joholeri rakın görücümü peşniyarcı kır. Tamam hun Bakır Rojava Suriye çekirine heremeki idari coğrafi otonomiye ki federalizm hereme federal hun çekirine bu esasen coğrafi ernigari hündürevi de evci Rojava Kürdistan'ı mestire hündürevi de otonomi etniki milli ve çekin navavici dayının Kürdistan'ı ev ne derenge ev ne derenge hundikarın nava Kürdistan'ı berpa bikin. Lekavın pratikede yani keması her der hayali yani ihanet kirin falan carcarını ösedibecin az bana kabul nakim rastın nabinin. Rojava Kürdistan'ı rea rastaya mesela bir yere ku standine tevli beştari artışı Suriye bilin ne trajediye normal hatta berpisyarın Rojava Kürdistan'ı tüccarı ne gotuna ki hem serhabını Kürdistan'ı tıkazır hem devleti serbuka tıkazır. Her tim dibecin hem tıkazın Türkiye Suriye dabeş bibe hem naf Suriye'de hakka tıkazın otonomiye tıkazın ya federasyonici demen davide dinin zaman yani bir hurt nayne zamancı mesela İngiltere merkezi dünyaya ve deri İlham Mehmet Kurt hem federasyonu tıkazın ve rojme Salim Müslüm Gazikri bu ev Kurdin Sovyeti pırsadıdan konferans çekir. Godin hem federasyon tıkazın yani federasyonun nerim tıkazın evci megabul nektir çünkü yani ne siyaset eden ne hukuk eden terminoloji üstünde federasyon yiz federasyon heye yani federasyon heye na beşler buna artış eğer bana otonom beşler bebin otonom eve geçide çi eve hemu sistemi dipareze o tükeve artışı Suriye ve der Türkiye masutuna gaverras eftiştim başlı Kürdistan ecahatiye kirin maddeyi sedü bisti yek kanun bingehin ya Irak'ı o paragrafı binca sedü bisti yek binca dibejin ku artışı peşmerge heremi Kürdistan'ı dipareze heremi Kürdistan'ı dipareze ne madde ditti de dibeje eğer ser Irak'a erişeki çebeci aliye mesela Mısır'a Nizam Amerika falan peşmerge o artışı peşmerge o Irak'ı havri Irak'ı diparezin. Eğer ev sistemi Suriyeci bikin ev artışı Kurda yani Suriye Bakır Rojava bimine otonom bimine o tekeve nav artışı Suriye ve formal tekeve ev begabul kirin. Eğer bana ve ferdi bikevin ev gaflete az baver nakim ki kes evet işte bike ev tişteki tünne ortada tani pevajı dest bekiriyor. Ev dura göftügü dikin hem geri daviye binerim. Mesela hemen dest bekiriyor. Ve ihanet kırın Kürdistan destekçi falan. Ev tişteki hestiyariye ne ciye koda yazdı bizim. Hemen daviye binerim. Yani kesire ihanet ne kiriyor Rojava'ya Kürdistan'ı. Li em çi rexne dikin em tesiri ideoloji rexne dikin. Ku zede tesiri bin tesiri ideoloji PKK'de mayil ne raste. Bir ali de em brexne oxa ali karı dikin valara Amerika hezen navne teveyi Fransa bir şiret oxa Rojava'yı Kürdistan'ı ali karı dikin. Xudejman razı be. Yani Rojava'ya Kürdistan'ı az baver nakim ku ev yani ev devci statü siyasi devci berdin Rojava Kürdistan'ı litene bana desentralizm diyeceğim ademi merkeziyetçilik gerevat işte nakın tüccara nakın dive nava vederi otonom be yan federasyon be ve çağı ev federasyon çiye otonomi çiye evci belgeyin navneteveyi de eşkereye prosesi ne sal berdavan bebe 5 sal 10 sal berdavan bebe ve çağı belki colanı molanıcı namine
raportê de pêvajoya ke esas tene esas eve ku rojavayî arteşê xwe xurt bikin, çekê xwe zêde bikin, üse dikarin ser piya bimînin eger çek deste tune ve tiştek nikarin bikin. Lê rolê Türkiye çavaya, rolê Türkiye em gere buçuk nabinin, lê zêde mezin jî nakin. Rolê Türkiye Suriye siyaseti Türkiye'de dehî eger sedî hildin dehî zêdetir nîne. Veder hakim veder İngiltere, Amerika'ya, Suriye, Saudi Arabistan'a, Türkiye rolü Türkiye cihaya vederi. O evci sinordare. Na Türkiye zana ku Rojavayı tüccara silahı bernadın ve baş zana ne tıkazı tevlevi çeker. Deman peşte tıkazı vek yani tesiri xwa li Rojava zêde bibe, atonomi be, federasyon be, adam merkeziyle çi be bula bibe, yani plan evi daviye ise, mesela tu çıkı zêde dixazı, razı kemêjî dibe, yani li siyaset tişteki, sanateki üseye, tüccara hesabı mali der ve hevdu nagre. Ne hesabı mali üseye, ne hesabı Türk'a yani. Belki iddiaya ve iştahı Türkiye zêdeye, ne Türkiye çi dikare bike? Türkiye dikare tesiri xwe ticari û siyasî jî li Rojavaya Kurdistanê hêdiyê de xurt bike ve Başûrê Kurdistanê. Nayên Başûrê Kurdistanê her çiqas federasyonê jî Başûrê Kurdistanê hem aliyê askerî, hem aliyê siyasî, hem aliyê ekonomik bandorê Türkiye'ye. Türkiye aynı sistemê jî Türkiye deman peşte ji bo Rojavaya Kurdistanê jî bixaze. Ev tane imkan evi tane evvel jivi zedetir Türkiye Rojavaya Kurdistan'a tiştekirini karibike gornerinemin sisteme Rojavaya Kurdistan'a daviyede neziki Başûrê Kurdistan'a bebe çünkü ev sistemi hezen navne teveyyüse dixazın. Yani ev ne kefi PKK ne kefi Türkiye'ye Rojavayıcı ev damarın neteve peres xurter Rojavaya Kurdistanê nav PYD ev xurter nav yeni kese de xurter vana ev tiştene dixazın ki ev statüyü ev bistine yekşi tekiliye nav Kurdan da ev jî gornerinemin gav peş dikeve bir halde tüccara gerek Kurd em dervanın gotune me belki tesiri seriyeki dike, tesiri seriyedini nake em yeki aliye ki bigrin, aliye ki suçlar bikin ev nerasta. Her tişte PYD nerasta. Her tişte yeni keserici nerasta. Yani bir halde em derva gerek üse nezik bibin. Liye Kurdun Bakır'ı taybeti hem ali girin. Hem ali girin. Aliye PYD digirin, aliye yeni kese digirin. Ne üse yani. Böyle hemu ne jikefçiye şile derketine. Kemasiye vanaya, Ali Rastiye vanaya, İro roja yektiyeye, İro roja hevgirtineye çıkkas hezeme bir gece ona bir niziki her bikin ve Ali da rolü Mesut Berzan'ı pırgiringe çünkü yeni kese eva vakriye yani lehavatına yeni kese o PYD diye ve mana ku lehavatına PYD o PKK'ci yani beravajı. Eravajı, ab gaveki başa, az baverim Mesut Berzan'ı gaveki başa vetiye, ab berdavan bebe, u behevre hareket bikin baştır ali, mesela yeni kesi tane heraşame yan PYD tane heraşame evci ne trajediye, daviye da peyman düzanı nav ki de degirtin, çek destek ki daya, çek ki ziyedeye bidire peyman dekirin. Hezrede peyman dekirin. Daviye Rojavaya Kurdistan'ı u sebebe az pır haşbinim jibo Rojavaya Kurdistan'ı peştikeve Rojavaya Kurdistan'ı bir gece Armancoğa tane ev tesiren ideolojik gerek bir çeki kem bikin. Hediye ne bir çeki hediye kem bikin. Gerek tişten netevi derkebe bir. Yani ser Rojava Kurdistan'ı Cüsebecim
tişteki trajik tünne, tişteki ihanet, mihanet Rojava Kürdistan'ı tünne bana jime çetirin, jime baştır fehmdikin ku çıtık evime. Tene bunun tersine ideoloji PKK'nin gerek jime ideolojiyi xallas. بله سپاس براستی تشتک هبو اوان روزان چی بو دما کو هیزن سوریه دموکراتی بریار آقای تبلبونا ارتش سوریه و انتربونا ناو سوریه راگاهان تو وزیر درگاه آمریکا روبیو داخلانی یک داگو ام استراتژی آقای سوریه پیش بخیر دیگر کو درخستان اساس دست هلاتا سوزدار و گرینگه لی اگر سوریه تنه هزک به استقرار به هزک دنیا به استقرار و وگو هزه او پیبچونه که ارنیه یعنی امریکا لها و بچه که ایواره خواه دانیشه یعنی از نظام یعنی چونکه امریکا و دولت اروپایی و سالان تونان چک و جپرخانه و دانه رجوای کردستان او دیسا پترول بتن سر پترولی که ایواره اون هیا به حسانی دو جوان وگهانان و برنادن از دمان و همان امریکای ارنی و پروژه و ترکیه اجالان جی بو اهلبیا اسرائیل جی و از بجم نهیلید جیوه اجی که جب دستراداری جولانی دمکیه از تخمین کم چه دمکیه بله دمکیه Amerika hep tu rayederin xwe neşandı ya tena. Baveriye bütün ne? بله کرد و به یکیتیا خواه نکارم که تو مافان دا دست بخن و با جوه دا یکی به صدم آلوزی مزن جبو کردان و چه حقم چه مافان نداده کردان بله و که شیخ موزه هین چه فکرین سر بی فرمو کرم که بله elbette ev pevajok jmer pir giringi mesela Suriye çawa u Rojava Kurdawe de nava Suriye nude biçi rengi bi ev yan nokta pir giringi hin seri çavaya devleta Suriye nu vekiliyi hin dest bi destûrê nehatiye kirin gotin henil ortê û daxuyaniyên ku tên kirin jî bereva jînin yanî hevdû temam nakin ne yên gruba Colanî û ne yên Kurdan û ne yên van grûbên din wek Durziya wek Aleviya wek Suryaniya hevdû temam nakin herkes bi şiklekî dibêje li biraya min tiştên herî giring yek ji helvesta İsraîlê İsraîl di kêleka xwe de devletek İslamîst ku li ser wê bi tehdît pê qebûl nake ev ya çawa em eqez zelal dikarin vê nabêjin roja ku rejîm hilweşiya İsraîl çi qis hêzên devletên askerî ku jê li tehdît bûn hebû ji holê rakir tê mana ku bi çavekî tehlîke li vana dinêre dimînin êca Yekîtiya Ewropa di nav Yekîtiya Ewropa de jî Almanya Fransa Amerika û İngiltere dimîne yani Gross Britanya dimînin gotinê vanan de jî pir caran mesela Suriye Federal û ku Kurd divê bên parastin û rê nedin ku Kurd derbên mezin bixwin hatine dan ev daxuyaniye vî awayî di medya de çapêmeniyê de me xwend û me dît lê gavên çareseriyê hîn nehatine avêtin ji ber ku gavên çareseriyê nehatine avêtin jî di halê hazir de evên ku Şam girtine destê xwe rêveberiyek de facto li Şamê hatiye avakirin ew rêveberî jî hîn nehatiye pejirandin hinek dewlet
دخوازم بپجرینن هنک جهیم بچاوی کنترل لیدنیرن لی او نابه لی تشتکی دنی زلال هی نهال سر آخا سوری دنابرا فرانسا و ترکی ده شرکی دیپلوماتیک هی ترکی دخوازه او ببخودیه سوری و لگوروی سوریک نو به آوا کرن جبر کد بیجه او در بری آخا امپراتوریا عثمانیا بون و ما فهمی که ام جاردن بری 100 سالی لوی میسیونیر وگرن و ام وی میسیونیر لگور خود دیزاین بکن فرانسا جدی بیجه نا بسکس پیکو ورده فرانس سوری کتیه دستیمه سوری آمیه و امه سوری و لبنانی امه دیزاین بکن لگور روشا بری وقتا منوان هر دولت آدنیرن ترکی لسر ساحه خورده لیدقادا دیپلوماسی و ناونتوی ده دست ترکی قدکریه او قش اوانتاج دست وید تونن دوی نقطه ده اجوک کک هجار دفکرم و ترکی لسر ساحه سوری سرکفتی نبه لیج بوکو سرکفتی ببه دخوازی کرداجیش خوره بکار بینه مثلا öcalani ku derdixine telefoni û bi mazlum Abdîlê dixwaze tiştên ku devleta Tirk jê dixwaze bide qebûl kirin yek jê ev e ev hele hewla devleta Tirkayê li ser wir dimeşe lê tiştekî din jî heye em dikarin zelal bêjin ku ne Amerîka û ne Fransa û ne İsraîl Sûriyek mîna berê merkezî û devletek Araba naxwazin ava bikin. Divir de problem îca Durzî derdikevin berme, Alevî derdikevin berme, Suryanî Kurd derdikevin berme û Sûniyên Araba derdikevin berme evana giş dibin talîbê federasyona. Her yek ji wan divê bibe federasyonik û Sûriyek nû federal û demokratîk bê ava kirin. Divir de tiştê ku em ê rexne bikin lîstikên ku li ser Rojava dimeşin ji terefê devleta Tirkan biriya PKK û Abdullah Öcalan de divir de Kurd divê hişyar bin nuqtat bir girîng ev der divir de dibêjin bisekinin kanî niha tiştek li ortaya tuney na destpêka tiştan ku tu ne zelal bi û pirsgirêk werî ser masê ji terî tehlike derdikevin holê ji ber wê jî Kurd divê pêşî çi dixwazin Rojavayek çawa dixwazin û Sûriyek çawa dixwazin di nav xwe de vê biryarê derxin ortê programa xwe derxin ortê xwe zelal bikin wexta ku nikaribin ji hêla siyasî de ji hêla askerî de ev noxte neyê zelal kirin û bê ajanda herin Şamê têkiliya bimeşînin û ji wan çitên xwestin di nava wan xwestina de xwe îca eyar bikin ev ya malxerabî ye divê em ticarî li gor daxwazên dijmin xwe eyar nekin divê em li gor daxwazên xwe ê milletên xwe ê hêza xwe xwe eyar bikin û bi wê herin xwediyê daxwazê bin ne ku wê çi bidin me em ê wê qebûl bikin na tu çi dixwazî nihat PKK û YPG peyê de hese de jikê çi dixwazin zelal nekirine devleta Tirka çi dixwaze zelalê Fransa Yekîtiya Ewropa û Amerîka çi dixwazin zelalê İsraîl çi dixwaze zelalê lê ew li ser sahê serê wan tevli heve çima tevli heve ji ber ku dibin bandorê de ne bandora Tirkî bandora İmralî bandora Qandî li ser wan e divan danûstendina de ez bi xwe dîrekt bi kadroyên wanî pêşketî ripeyivî me min gotiye divê hûn xwe ji vê bandorê rizgar bikin bi milletê xwe re rûnên biryara xwe bidin hûn çi dixwazin wexta ku hûn vêna zelal nekin em jî nikarin piştgiriyê bidin we em ê piştgiriyê bidin çi em ê piştgiriyê bidin
Rojavayê Kurdistanê ya me piştgiriye bidin kantonan ya me piştgiriye bidin Bakurê Sûrî ya me piştgiriye bidin Sûriyekê Colanî divê vana zelal bibin gulkurvê em jî bikarin bêjin erê ya na divir de problem hene problem henin lê ev problem divê bên çareserkirin çawa wê bên çareserkirin divê Kurd hînî bi hev xebatê bibin dev jî yekîtiyê berde ez bi xwe yekîtiyê naparêzim ji xwe nabin yek jî lê divê bi hev re bixebitin li ser programekî li hev bikin bi hev re bixebitin ya noxta girîng e hîn ew bingeh nehatiye ava kirin hinek danûstendin çêbûn Amerika hat daxwazek ji wan kir Fransa hat komisyonê wan daxwazek ji wan kirin bi hemû partiyên Kurdar peyivîn ji wan re gotin xwe zelal bikin programê xwe çêkin hûn çi dixwazin lê nekirine heta aniha nekirine çima nekirinî ji ber ku ew wekû min got müdahale heye danûstendinên başûr de jî noxteyên pir girîng henin başûr di avakirina Iraqê de hinek tişt xete kirinin divê ew xete li Rojava jî neyên dubare kirin xeteyê cê çi bû digotin Iraqek Kurd Kurdistanek Kurd e ji ber wê jî kê çûn di nava avakirina Iraqê de cî girtin hemû saziyên Iraqê girîng ketin destê Kurdan û Kurdar Iraq ava kir piştî ku Iraq bi ser xwe hat destê xwe xist qirka Kurda ew derket berme ku Iraqek Kurd Kurdistanek zayîf e divê Kurda di avakirina Iraqê de rol negirtane mala xwe ava bikirane aynî tişt li Sûrî jî divê li Sûrî jî divê Kurd nerin Şamê ava nekin divê nav mala xwe ava bikin û bi nav mala xwe de destgirtî çi rol ji bo Sûrî li ser wan dikeve wê rolê xwe bînîcî divê artêşa xwe beşdarî artêşa Iraqê nekin divê artêşa Asûrî nekin artêşa Kurdistanê bi û hem şîrîkê artêşa Sûrî ya federal bi û ew Kurdistanê biparêzin ne ku ew Sûrî biparêzin û Kurdistanê jî asayişa Sûrî Kurdistanê îdare bike van formîlana divê bên zelalkirin û Kurd bêjin em çeka danayînê çek ji bo me yê parastinênin em ava ku di destê me de ye em xwediyê wê axênin li ser vê em statuya netewî dixwazin coğrafîk dixwazin û em ê parlamentoya xwe ava bikin dewleta xwe ava bikin dîqat bikin Başûrê Kurdistanê not û yekê de de facto herêmê ket destê wan duê de facto herêma xwe de hemen parlamentoya Kurdistanê ava kirin çûn hilbijartina û ew dest bi karê xwe kirin ji xwe destûr çêkirin tiştmiştin meşandin ev 13 sal Rojavayê Kurdistanê di destê wan de PKK nahêle ku parlamentoya Kurdistanê bê ava kirin me hemû bi rêya partiya û rêxistinî û îdeolojîk tê meşandin gundên jina ava dikin dizanim çi ava dikin û ne xizmetî guzarî heye ne jî ew heye vana hemû giş cê rexnênin ji ber ku di wê derê de anha parlamentoyek me hevanaya jî ew parlamento wê meşru temsîl bibûna ana tiştek tuneyê li ortaya temsîl resmî temsîl tuneyê rêxistin Kurdistanê temsîl nakin bi serê xwe civatê bi serê xwe temsîl nakin çi qeys tu Kurd bijî divê hêzik teyî navnetewî ya meşru hebe pozisyonê tenî meşru ya navnetewî hebe ku ew te temsîl bike kes gibi artêşa rûnanê sözleşma çê nake ve hêza siyasî re dikin ew hêza siyasî parlamentoya te ye divê tu ava bike vêna hîn jî ew gav nehatin avêtin welhasîl divê evana cê rexnênin divê em li wexta em li ser disekinin ne bi çavekî dijminane bi çavekî ku em xeteyan bibînin bidin nîşan û divê tiştên ku bên kirin divê em işaretî wan bikin bêjin divê evana bên kirin evana neyên kirin bi vî hawayî dibin bandorê de û li pêşiya li hêviya Abdullah Öcalan wê çi bêjî li hêviya Tirkî wê çi bêjî wê Tirkî çi xerab bike çi ava bike bi vî hawayî ku tu wextê derbas bike ne mümkün ku em bikaribin ew bikin 13 sala di nav yek civînên Sûrî de Rojavayê Kurdistanê cî negirtin tu pozisyona
چما خطای نبون دوی وی نبون یا دامگاه PKK نخواره یا PKK با حتی پشتگیری آوان بکراجی باشور کردستان پشتگیری آوان بکراجی دوی نکت نوی آستا که تفگرک بناوی تروری دقادا ناو نتویدی تی قبول کرد و او دامگاه قلتخینی تو بوی سیاستی بمشینه پیشی لی هاد گرتن نه komisyonun destura Suriye dici girtin, net Suriye dici girtin, toka dici ne girtin. Sebep akun ne girtin, peşa kurta girtin, yekşe evdan nişan, sebep dan nişan o peşiliğe girtin. Lidve anha kurt ve bingehe ava bikin. Ve bingehe ava nekin de destura Suriye dici ke ve colani derke ve bejem veya kabul nakir. Dve silahı kurt hebe. Kuldum ben ve gotuna colani be karanin. Ev jî meclisa Rojavayê Kurdistanê ew meclis divê bê ava kirin eger ew neyê ava kirin ji hemû hêzên Rojavayê Kurdistanê wê carek din problem derkevin pêşiya me tiştê ku ez bêjim ev e kek jiya spas dikim bel rast zor spas rastî tiştekî heye yên xwedî laşê kurdewarî û zihniyeta kolonyalî ser navê Kurdan diaxivin terörize dikin û çawa Kurdan bi perçeyên dinê Kurdistanê dijîn bişin xwe yani dixwazin wan jî mîna xwe çêkin li ser navê Rihê Malazgirtê û Rihê Çanakkale Rihê Sakarya û Rihê Eşmeyê Rih de hênane mirovan dikin pêşne dîroka kolonyalizmê ya 100 salan dikin û devleta Tirk çawa daya Kurdan û behsa aştiyê dike û ev siyaseta Türkiye û manevreyekê ji bo Kurdan li ser dîka dîroka xwe û derxîne bi rastî li Bakurê û Kurdistanê nûnerê Kurdan û li nûnerê dewletê bûye û devleta Tirk devleta Tirk hem nûnerê Tirkan e yê xwe ye çawa devlet hem li ser navê xwe hem li ser navê Kurdan diaxive biryaran dide û tiştan dinivîse û çekan danin bihilin dikuje daweşe hepsê da û dem partî kaçit hemid kete destê devletê da bi rastî hemid hede yani devleta Tirk a kolonyal îradeya Kurdan girtiye û li ser navê wan biryaran dide çend û hevkarên Tirk Arab û Kurd dîtine ku hew wan mîna hespên Troya dûna û xwe da digerin Kurd bi pêveciyekê pir de hûrgilî û derbas dibin Mustafa Kemal jî heman tiş anî û serê Kurdan bi rastî niha tu alternatîfa Kurdan jî tune ye û rêxistinekî alternatîv ku li ser navê Kurdan tevgerekê li mafê wanê demokratîk û netewî biparêze û Bakura Kurdistanê bi rastî tune meydan maya bû PKK ew jî gel devletê çawan dikin çi dikin û nizam pê belê mehvanê me hêja û kek hêjar dixwazin daviyê tiştekî bêjin Ji bêjim zor spas ji bo devletkirinê ve siyaset balabûnê qabûl nake gotiya Bakırê Kurdistanê hêzekî talebên Kurda pêş bixe tune ev rastiyeke alternatif her tim lazım e mesela ne ev ku PKK baş e ne baş e mesela ne ev her tim dibe alternatif ev mesela sistemi Amerika Anglo-Sakson du parti ye yani devletin ditti de kent partiyen behezin yani Başarı Kurdistan'a aynen çıkas keması hebeci aynen sistemi Anglo-Sakson hatiye çekiyor yeni kepediki Bakırı Kurdistan'a esed gereği alternatif hebe ne ku peki başı ne başı ne bu viji Bakırı berdavamiye evve bejim na müjareme kuda diçe dizvire de Rojava Kurdistan'a dise dubare dikim Rojava Kurdistan'ı statüye koy bisine baverin jibeye ki berbi hazar Gaza çevreberde hazır cöre em bedbin bibin bejin ev çişteki çima sebep dibelli re esas hatiye girtin ev statü beder çebe
جبو باکور کردستان جی ام چی دکارم باکور کردستان بکنم روژا analiz dikinde desti kesi de reçete tünne desti kesi de tünne ki üsebikin üsebi be yani tişteki reçete tünne kes ev tişteniz ana ne brastici Bakır Kurdistan hem her tim dibejin problemi zamanı pır ciddiye. Min got ya devleti Türkiye sistemi kolonyali liste nu avadikena pevajaya koletiye bendevariye. Em 10 sajı bendevariye biminin ku devleti Türkiye mera zamanı Kurdi serbest bibe 5 milyon mece asimle bibe here. Yani heze asimilasyonu felaket Bakır Kurdistan'ı herkes dizane onun başta dizane az rojane alakadar dibim Sirte telefon dikim Van'e Diyarbakır'e Batman'e kolane nodu 5 seler hamuk Türkiye kolan nodu 5 seler tu bajar tünne heşti biz selef Kurdi be bajar ekuse mezun tünne Kurdistan'a ne maya bir ali dem gere tekoşini bir meşinin tane bırakne nabe yani bejin peki yelse kharabe halva bejin dev şirin nabe yani jiberve ki en gere işte yeku prasi peki kere dikin ama hamur dikin valla tişte gibi kin eveda Bakır Kurdistan'ı o bavariye hoş gere kesire nayne mesela tişteki em gere baş buzanın ku ocalan tün ne ocalan vek şahs fikireki vek ideolojiyeki yek insan ku dikari tişteki peyda bike tişteki derbirinet murovek üsse tün ne em yani şahsiyeti bir tişteki nabiyajim esire evjimeye yek jimeye bu günah xwa bu sava xwa kurde jimeye li murovek üsse tün ne on ev tişteki çareser nake tişteki hel nake geri ev terminoloji dev xwe berdin em xudu derkevin hocalarla tamam hocalan bulajı ev derkeve ev geri navevi siyasete derkeve Dem Parti serakati Dem Parti serakati PKK sedüset ev tişte jimin jivej başlı zanım ku hocalan tünneye li reber hocalan reber ev hakareti xore dikin hakareti hocalan ra dikin hakareti milleti mere dikin ev hakareti du zani ku ev hocalan eki vek bir irade-i şahsi tünne sibe hatta evare sahtekarı dikidi be reber hocalan beje ku devlet-i Türk'a reber hocalan eme kriye zindanı irade vire le istiye 20 سال زندان دیگره به اخلاقیه تخاصی جناب وی پیوژه دست ببیکه به اخلاقیه جمال باید کرد گره بیشه دم پارتی نظام چیه بیشه yani به اخلاقیه یک قطن devlet Türkiye nabizin یک قطن ocalan nabizin valla beşe moral bidir millete xwa ev dikarın tişteki dest bikin yani du irade xwa teslim kiriye nizanı devlet-i Türkiye ocalan devlet-i Türkiye yani dibejin ocalan üssegot yani devlet-i Türk üssegot na DP Dem Partiye çiye dibejin sayın hocalan kenge valla dibejin sayın hocalan dibejin devlet-i Türkiye kenge PKK dibejin reber hocalan reber apo dibejin mesela paradigma reber apo daxuyani rebarapa veji paradigma devlet-i Türk paradigma devlet-i Türk u daxuyani devlet-i Türk gerek üsa be xandın be gotun yani em dünyaya ki dereve de dijin yani cahiliye ki da bombardımana propagandaya devlet-i Türk'a faşist le aliye ki de vırt vıza u dereve serakatiye PKK serakatiye Dem Parti. Valla hame havale mının. Az valla hame hez dikim az hastuye koşta vana bukhum ji hastuye vana navejim. Letavi sen nava derci ocalana berdin lo. Derci berdin. Verin siyasete real. Kinge hun ocalan dibecin ev devlete Türkiye. Muhabba eğer rastı mecnem
muhatap ama devleti Türkiye xallas bu çuda yani çıma seramet tıkapını çıma ser milleti met tıkapını çıma tıkazın emci be ahlakı dikin be ahlakı tabi gelir gor nerinemin parastını dereve be ahlakiye be ahlakı bu ne milleti be ahlakı bu ne kışandı ne elvat tuşlara kabuluna kim le revşeme nehrabe Rojava Kurdistan'a revşeme bu pır başını bakırı Kurdistan eden not selam na lekolün hatıriyekirine not selam baverci nakine peverci yani lesuga Türk'a kes baver naka emriye rostanın serbikin gotine davimin üseye Zor spası var. Az herst kârim zannet kingi der hem hevdure dere dikin Cave hevdu dinerin dere ve dikin muru acizli bevet işte. Çe ihtiyacı evi dere ve dikin hevdure. Her şeşkereye, her ortada vek neynik huyaya yani. Hem çıma hevdu tıkapinin yani. Zor spas geçeceğim. Jibo sabre ve jibo sabre tamaşavanı Zor diyeceğim. spas. Tek şermuz Dixwazin tiştekî davê bêjin? Belê ez hevokek du hevoka bêjim û me programe dirêj kirîsa bû saet 1:30. Em di pêvajokek pir girîng re derbas dibin rojhilata navîn de gelek guhertinên mezin henin û em jî di orta vê van guhertina denin milletê Kurd ji rêveberên xwe gelek tişta dixwazin û gelek hêviyê wan hene berî her tiştî yek ji wan hêviyan ew ku hîn bibin wê çanda bi hev rixebatê ji bo berjevendiyên milletê xwe û welatê xwe bi kar bînin û gava bavêjin evana pir girîngin û divê Kurd xwe ji dijmin wê çi bêje wê çi bike wê qebûl bike ya qebûl neke ji wê nexweşiyê rizgar bikin ew çi dixwazin û divêtiya wan çi yê li ser wê divê kar û xebatê xwe bimeşînin ne ku dijmin çi dixwazin gor dijmin eyarekê bidin xwe û bimeşin ev ya malxerabî ji Kurdan e di dîrokê di Kurda ji vê gelek derbên mezin xwarine û îro derfetek girîng hetiye destê me divê em wê derfetê bi kar bînin têkiliyê me bi qada navnetewî re henin stratejîk jî berjevendiyê me û gelek hêzan hatine cem hevdû û divê em guhê xwe ji dijmin re bigirin û li hev binêrin li hev godarî bikin û bi dostên xwe re wan hêzên ku berjevendiyê me wan hatine cem hevdû bi wan re em dikarin çi bikin û çi bi dest bixînin li ser wê divê hûr bibin û ev ez serkeftinê dixwazim spas dikim ji kek hejar û ji ter ji kek çiya هێژا و بەلێ دەری نێخوایە گرانبها و ji me re û ji temaşewanên me re gotin û em hane daviya bernameya xwe em spasiya xwe û mêwana xwe Hêja Şehmûd Zengîn û Hêjar Şamîl dikin bernameyekê dî û em ê dîsa gazî wan bikin temaşewanê hêja û bernameya me li ser armanca û dewleta Tirk ji pêvejiya bênav de çi ye û li vir qediya û em demê dî bernameyekî ji we re pêşkêş bikin zor spas bû guhdariya we û bi navxweşiyê de bimînin û bi xatirê we